نه امی ویجارشی بحثا دم پارتیه بکن که انجام که چوا به دست خست بدلیوان بو یا نبدلیوان بو تبخیراتی برای چیف دیورک انجام هل بجارتنی بدلیوان یا وک دم پارتی یالک سپاس سری دزوای بیجم دونی سویزو برکتم شوم هیلوان پیرسوس بیرجی خالفتی جاده و گرم هیلوان سپاس جگاله مرا سپاس جکلاجانا وان وقت گرسایی را دایب کو جیوان و داپیر و باپیر ایوان دوینیا چاو ایوان دکنیان دیار بو که وکم بین تجه بون yani جبو ویل خلفتی حتانی مکسر جگاله مرم سپاس دکن او خاص زور او خاص باندور او خاص پروپاگاندا یا دنگ خمدن دم پارتی ذاتی ایجاد قایم بیتاین کرن همو پارتیا کرن یعنی در رفازی کروا بنگهیده بدنامه و او خاص زور دستی او خاص وقتی کشاندن دنگ پلیس و عسکر شرناخی حتانی اقدره گله مجارده اراده خو آزاد کر دوا شرط و مرجان da ev xastu yani vani zaten çarda da çarda kir rahayam ben navşerin hugurtin jibo ve dvi şart و merci da siyaseta Kürt irada xoy qaim irada xol dest qaim da carda azad kir mesaj da got ki tayin kirna qaim qat ne çare seriye ve qaim tayin kir ez zede be hirs و bertek اجازه شوم صندوقم میراده خو آزاد کرد او یک و انجام باندوره که چوال سیاست دم پارتیه بکه مثلا گلک رخنه هاتن کرم پشتی هل بجارتن انگشتی کو دم پارتیه دی کردایتیه نا که دوری دنگ درین خواکتیه زیدتر برای خدای چپیتیه او یک ویبه لدم پارتی زیدتر برای خو بده کردان و کردایتیه yani akım dit del bujartana heremi de 2024 da سری de biraz bakıran ve kem ben berpsiyari parti لمشيتر Kürdistan'ı akıfin mesela doza Kurda doza Kürdistan'ı her daim de hamu kademetin kada ve kem ben civine geldi hani zaman az bavarım ki versiyonda her izleden mesela Kürdistan'ı partiyeden lugor bere daha zede biraz zaman zati beryazin rina vanzi ev bu yadı encama ve helbijatını elser siyasete Kürtsi bu elser siyasete Türkiye'si bu yani seri davayı vereceğim ben ne ve mane ki dengbendakirine AKP o ben dengi xo CHP yan ben yeniden rafa zedekir ev ne vate ki demokrasiyle Türkiye hezb bu hevi dikin ki ben gel Kürt Irak azad kir lo Türkiye hatani Kürdistan'ı bu sedama azadi ve demokrasi le denge AKP şuna ki her zile şuna CHP şuna yeniden rafaya ev deng şuna van mayinde yeniden rafaya ne mayinde servis gerek em Kürt biraz biskinin iyi bir tebetimiyle yani dibe ku dengen emanet binne ve saj aciziye AK Parti şuna demek ki denge xudana aliye ki yani yeniden rafaya prani ve usana kanatımı mayinde ve ne mayinde yine belli. Ek şuna CHP tahmindeki mayinde Saddam'ı kaynan aburu istediler ya. Ger biz 6 sale AKP de heremi de servere. O 22 sale de iktidara navendi de servere. Evkas ek kriza aburi he, evkas grana. Gerek yani vendakirne AKP sedirasiyo pejine dakaten bin 20 ol kemivi. خویا که محالفت هیچ محالفت خود نکر دست کرده سیاست کرده ذات هاتون گریداین جبوه yani انجام اگر denk vendakirina AKP her zede vegerine demi vegerine çepe Türkiye ve şayme bu vatandaşlarla Türkiye خویا که demokrasi hezber Kürdistan'ı eve re azadi veke lehin ev ne diyor? Bale, برای چیف جورک بریا هل بجارتنی بریا روجا سیهو یکی مهه دگلک میتینگانده در هف پیویناده جروداوی رجی کسایتن وک احمد ترک گوتن ام جی دزانن جهپن نکاره پرسا کردان چاره سر بکه اگر یک هبه چاره سر بکه اردوغان بخویه هیزو دستلات دستی ویدهه تونجر با کرهانجی گلک جاران گوت ام آماده نجبوی چاره سریه لگلک دوران مثلا دنگدرین و چون پشتگیریا CHP kirin. Ev ne nakokiye? Az bir navi dem parti ne afım, navi kuba afım. Vay bejim.
em nebawerin. Ez nebawerim ki AK Parti de encamê hilbijartinê de vegere ser rêya Aştî û Demokratîk ji bo Pirsgirêka Kurd vê encamê derxe. Wê şer zêdetir bibe? Xwe dike ki hîn ev ê ısrar bike li ser siyaseta em bên hêrişkirina Başûr û ya Rojava ew siyaseta devletê ye. Belê hilbijartinê çi mesaj da gorberî her zêde got ki siyaseta şer çare nine. Mîna berê li hundir de vekem bên dengê nijadpereziyê pêlavî zêde zî nekir. Lê devleta Türkiye mesela Kurd Kurdistanê hebû nebûna xwe dîwîne ji bo wê mesela Erdoğan'ın ve CHP zibes iktidar ev car li dijî siyaseta destkeftiyê Başûr û Rojava ve siyaseta devletê bişop. Lê encameke girîng heye çiye eva ya herî mezin Urfaliya Urfayê da malbata min ra got ki got apo wala AK Parti dema xwe tijikir. Yani limitê xwe tijikir got. Tijikir ya nekir dur dercem serbestkin yine diyare ama tişek derkete oldu ki 2028'dan da devlet dixaze ve kembin ekseni xu bigare. İmamoğlu, İslamoğlu bir serket xoya ki 2025'dan da 28'dan da ev bir namzeti serokomarti. Zati helbirjtana İslamoğlu zidina bera Erdoğan ve İmamoğlu da bu vak referandum. Devleti ihtimal mezine ki ve greser hatta ben İmamoğlu. Xoya dikiye demek derece. Gelek ispas bre Sinan çift yürek endamê Komîteya Navendiya Partiya Komünîst a Kurdistan û Parlamenterê Dem Partiyê Wanê. Zor.